Atrobola bisi keun ti pramothangai football engneng bak. Ha engneng bak no keun ulun engnarman kila block committee kento vice president Jaom Kanai Horimol Som, Atrobola regional committee kento vice president Jaom Karon Bai Gomol Som, kanung Atrobola regional kento committee vice president Sheikh Jaom Chandan Jamatia, kanung regional committee kento member ngai. Jadi kaisa jadi Atrobola bisi ni ngai di Pramotha ni Luar Mumbai jadi Atrobola regional party ni mungai di Pramotha ni mungai kaisa bol joto para wono thegai nai jeng bol bak tongo sudu orang nai Atrobola ke Borbari 1 nong 2 nong 3 nong Borbari ni tinta para ni kaisa bol nai o kaisa angke sudu Atrobola ni kaisa bol nai ngai sudu omaya ayang pabitro bazar dige bubak tongo makusura raipara dige ni bagai tongo yang bur toli tongo distributor ni tongo ngai belai tini belai kadung mani din sal o salo terongka toro bobisodo খেলাধুলা নাংমানি no kaisa tini dehorno practice khai nangu hani bagai no খেলাধুলা no rugai jeng kaisa wangsokha je Atrobola bisi Pramotha ni ngai jeng joto regional primary YTF PWF joto thangsa noti thangsa mari ngai joto block level dong ni jeng kaisa primary committee regional committee nin PWF committee YTF committee block ni committee age milibai jeng kaisa wangsogai nai kaisa mo para pitik ward pitik kaisa ke bol tak distributor tongo tawong mongka Atrobola ni so ya tang nai napai di Mungkin Borbari.